Gwechal, bas tout om faroujo a oa o person. Hag a vije overn abret, overn vere, a goude lein a vije gouspero. Vi se tout an dud vije jervijet. A pa vije fin a gouspero not o person ama hag i vatas Marie-Louise oa i vatas. Pa vije fin a gouspero treon a prespital dopo teivo ban ar kafe a da zibin tambara a guna a hein dopo valeadan. Dik 50 kilometer, zit pande de namse tambien, met 10 kilometer a 50 gewijou. A hein zo au vlijadio da zul, guna guspero, mon dopo valeadan waar naisho. Met andama wa mijodu, jena namse, on devas o zulvas spontus. Goede lein, parende wa du ho me goede lein res spontus. Du, grisdil, aval, spontus. Appa deo gret, devero da bar, evero bar kafe, deo digor da noren dat o person, wakke gatte zehle no, digor kemene gavalo wa. A Marie-Louise servatas ne come digor de prennes, tout juste de hele prennes digor hier kemene gavel. A du, a grigil. Fe, commence no ein neide zelle de gille, hier je nos geweien do do valeadan. Me Marie-Louise non enerve, an ka pligere de jo va valeadan da sul goede lein. Hagan dat de person hier. Me bene fine dat de person dat de zon steen. Ma figuur noem ke gat over valeadan. Ma keers Marie-Louise hem dober honku. Honkule? Patte he honkusele. Marie-Louise per chance met de honden. Me pa wan var studie. Da vond de person de skolas bij hen zambriek. A ma begret hens gan toen ma hamalado. A me hon e beptol. An doula di werde ma studie. A wan bidde skolas bij hen raun. A ma begret hens gan toen ma hamalado ja. A me hon e beptol. Dena binders bepakken dan goeie bit. Zet u Marie-Louise per chance bij de hond. Oh, lei Marie-Louise. Goto to person non quel de vola. Quel de vo. Ka Marie-Louise was sportief kena waie. Aga hula sig an to person. Be patte hede konkurrent nu he. Hadde vi laka blodbehanda syet. Ag pavo laka plene brau hadde vi tappa na syet. Tappa na syet. A posat waarom tabore. Ammanos tabore be handa da pagada. Hadden we lekker bloed bij nasiert. Lezen nasiert, passeren gontel dreis. Da lekker neer plene brouw. Hadden we juist wel juist. Karo honkering be juist dan. En me hadden ze wel mazudanen. Hadden lekker ma verschenno. Tosto ma halen de nasiert. Aga hadden lusken opbram ma nasiert. Aga hadden risse. Och lådan röst och blöd i vad jag ser. Att det är ju goda gör. Ja, made lei mig, made lei mig Louise. Made. Men det går så kvar. Ja, men hade gommos. Hakan då ta person ett onvat. I sevel i Sudanen bete anterigenia age von tosta mahale den ser med vacket och det duschen. Dusch Zewa o fotan tush. Zet u heen van tosta mahale i tush wel just. Age kommas rei berg, spontus. Rei berg. Age lusken unten. Men man stammer wel unten vuzel. Risset
en nanter de blad die van nasiert. A he sevel wat a getregen nasiert, a getiskol de Mai Louise. Tell Mai Louise, te vike gat da ke mandalla, me mos rinsat tremen an nanter de blad die van nasiert. Te vike gat da ke me Mai Louise, to person. Hadde we gweld. Laren de Mai Louise was sportief in a wa. Ham zet u a lake blad die van nasiert. Lake lane blad van nasiert. A lake plein. Passeerde gontel dreistel, a kan je plein me halen. A Mai Louise is zeewel i losten a gibroos. A gewonier huizen a stiert. Lake die first kenno huizen a stiert. A gekommers reibe hier. Pontus. Just wel jaren pavete oui markeert. Met aankwamerslaarder hier. En not op person die ook begrepen honkoes en me gaan potrat. En Mai Louise allemaal. Homma a de was chance. Homma hadden mon toster de blad markeert. Gewoon niet 5 centimeter. En moeie me weer tost. Moeie se bresi on avait quoi. Ah hier kommer hier reiber. Ah galus kan ostrak. Men måste mod om tar skuren. Ah rista to der blad die van nasiert. Wakke sommer de lisan van nasiert. Ah to person. Men måste gå ner de honko. Op skide här. Ah så när man näke possible. Men ook be pakken om ding den Nekke timer stappen spakken dan Mai Louise. Ah, wat een person. Red budi dansa op avikolla. Men mos gå ner där honko. Ja, men jag har nam regle. Pinos Mai Louise. Varför ska konton det syskoldine vikanik? Han bränner åt en person. Att han har det väl med mekanik. Ja, han måste väl det mekanik. Om man fått que me se dit à autre person. Me hade discoldit ma mekanika. A Mai Louise plegas dai, a geschreven i broers, a gelosten. A gen autre person e plega hier de zellet wel zusko. Me, comprena de o distuur. A bremma Mai Louise comprena. Dan, hui Marie Louise, hui putter vuzelen, douden.